Hakha Times online thawngchimnak inkan indon than ha tuzain ka chimding mi hi November thani riat zan lei sui malam panhi tiang kan thei kho tok thong an rak salai November thani ruklio thandlang in an khangchap mi in riat arasi in zala som kwala in khat an khangchang tia kan thei Kora kapni November thani ruklio zinglei suimalam panga le cheu rong a thandlang khwa in an khangchap mi hi adi laka in riat arasi I nihin ni tiang an khang mi adi lakhi in zala som kwala in khat asechang tia kan thai in akami le in ngai tun ha hi TABC PCH ngata in inthum P khencha in pu al hai in pu thongnin in seya changkarlian in le siama suiyang in ti in adi laka in riat asitia puram kharni achim September thanil heiria zana siang insang in leikwa October thani kulani kwa dalan rong a Hakha haiklana Kora kapni bomle maithal ampwa khwami patni an tlaina in pakhat ambau tia kan thai Nizan November thani suri zan lei dalan ni phunranga Kora kapol Hakha haiklana an kal I maithal le bom anpwa khwami patni zong an tlaina tia kan thai khwami patni an tlaina chun tin pa in zong ambau I theory an lak hi dalan ni haiklana ral an umti in an chimranga asitia khwami pakhatni the Hakha Times a achim Chin Association of Maryland USA ni Chimperson of the Year 2021 a Reverend NC Thongchatang an timtia kan thai Chin Association for Maryland USA ni Reverend NC Thongchatang chu Chin New Year a Chimperson of the Year 2021 a an timtia kan thai Reverend NC Thongchatang chu minaute asana in ramlami phuncha a lulhin in acho chang liomi asim ama hi Myanmar Football Federation MFF a Executive Council Member Chenlen FC a President Chenlen Foundation a President Chen COVID-19 Rescue Team a President Yangon Lai Chattatbu a President Myanmar Theological Student Council a President Myanmar Evangelical Christian Fellowship a Associate General Secretary Believers Church Myanmar a General Secretary GFA Bible siang a Vice President tabantuk in mi phunriana sise pathianriana sise lulhin in atwan liomi ase ama hi The Grace Ministry zongni Good Samaritan Award an rakpek balmi asi tia kan thai ninhi chunga CDF mindat ni Kora kap hleiriat an ka thanha tia kan thai November thani ruk zinglei suimalam hleikhatle cheu ka daunak a khwami ni akan bom I Kora kap pare shrong an thi I hliam mi an tam tia CDF mindat ni an than November thani suri zing mangkul le mang rok shrong a lamlaya kan itong I kataya lamchunga Kora kap pasha kan thril na tia CDF mindat ni an than Tedim ka daunak a Kora kap panhi an than ha maithal jun ni le phone panhi le tangka an lak tia kan thai November thani nga leo tedim pengchung Kennedy tlangsham ka daunak a Kora kap le a hliam mi an tam I BA maithal jun ni phone panhi le tangka an lak tia CDF kale kabo kanko CDF KKG ni an than CDF KKG le in TG Paujen thang mol aliam ve tia thai asim YDF ni Kora ka pasha an than ha I hlainga an hliam na tia kan thai nihin November thani suri zinglei a jo khwalai in arami Kora kap zakhachu bom kan pwa hno na I pasha an thi hlainga an hliam tia Yo Defense Force YDF ni an than CACC nubu bomnak Believers Church ni mindat razam sina ampek tia kan thai CACC Australia nubuni bomnak an thokhom mi chu Believers Church Myanmar ni mindat razam na sina ampek chan tia kan thai hi bomnak hi CACC nubu na mang in asem thiltha an to mi hi Cornelius family na thilpek bang boipani chawhlang in thlachwa chapchin langmang kaun ha se tia Believers Church Myanmar dir tu Bishop Dr. CK Nauchumni a Facebook chamhaya alangtar
tu ten hi min det razam khem tamnon a bom nak pek ase I arol hana matupi le kampalet razam na sinjonga bom nak pek kho kan izom ri lai ti zong an lang tar chap rashang ni inkhang le thil fer pek atong mi thlanron khwa cha a thlacham nak le thil ri bom nak Falam Baptist Association FBA Shreinak in rashang ni inkhang piak le thil fer piak atong mi thlanron khwa mi cha thlacham nak le thil ri bom nak chu November thlani ruka antwa tia kan thai hi thlacham nak chu thlanron Baptist piak in a antwa I FBA OC ni antal pin ha John Krifa bu zatlang bun ha le pumpak tabantuk ni thil ri bom nak thokhom mi zong pek chan nak an ngai tia FBA ni an Facebook chamhaya an langtar Falam peng thlanron khwa chu October thlani hlai li le hlai ruk leo a rashang ni in hlai thum an rakhang hi in hlai thum a hin chungkhar milu somsuri le pakhat khosa an si tia kan thai rashang ni khang mi realty khwa thlanhlim nak le thlacham nak to nak nihin November thlani ruka rashang ni khang mi Falam peng realty khwa akami pol thlanhlim nak le thlacham nak chu realty Baptist pia in munthianga antwa tia kan thai Falam Baptist Association zung ren twan tun ha CCIT Bible siang in tongwa ngei tun ha le realty khwa min ha ti in thlanhlim nak le thlacham nak an ngei tia Chinland Herald News ni alangtar October thlani hlai lilio a rashang ni realty khwa chu in hlai thum chung a in hlai khat an rakhang I khwa min ha chu lailun IDPS a an idorn ha tia kan thai tuzan da Hakha Times online thawngchimnak chu hivia in kan ngor ri lai angai tu nan di lak chunga kan lawm rai le ral lak in nan zate himbom jo sham u